Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Confederation of Riboy People Sengkme ha ka hanyotrik ubanay na itong arajar arpuway kaladawa na katunat veterinary jong ka sorkar jilla bakadayban penlong ya ka jingkmi banya ya kimarat bamdo kibalawanra nabar ka jilla bakidayban long kimarat kibaladeban pentikna bakilat na ka jingpang bad bakimdayban kta ya ka kot ka khya jong kipajba kamtam hadin baka jingpang African swine fever ha kisnyang kalalensop ting shabar ka jilla Kaseng hapo kajingilam jong Presiden Usamla Bandari Rentathiang lembat kidikot kilalet banjurib ya kajaka shalan senyang kabadan hakasnong Sumer kabalalong try de kong Matrisha Warba ha kabakum kaseng kala keno bawat laki nong shalan kila penbiang ya kikot kisla hanrai kamdon satya ya kano kajingpat benya ya kimarat daki doctors jong katanat veterinary ban pentikna baki long kibabit ban bamdo Iwan hang ni hadin mengayo komplain mo nak gibreu sipun gibreu gua komplain ya keseng. Hadin mengayo komplain nak keseng iwan ban inspection ya kini jika supply senyang sekejela ke jungi. Dari boy ke digawe ke main gate ke ba wan kini mar ki kamtam ki marat mo ki senyang ki masih bon ya yang ba jong dari boy ke ban pas ya ka Shillong hi berwe ke Meghalaya hi berwe ke ban supply kini mar. Dan hadin mengawan check kini senyang niui ba ya kisnyang hi personal check the way po way snyang andre la shubyang tang jingtho tik ki byang nakalang doktor veterinary nakalang ki observer ki bade masan jingtho ki byang lut andre ki basung si gelong ba kisnyang way po way snyang ki check da apo kali nomor ble ha bang phone ke DVO ke district veterinary officer bang mangimla ban check way po way snyang nomor ngimdan ke animal check gate nakadaw bangimdan ke animal check gate de kadaw la shukit ba yusnyang la shukpet bitang na bartrok kene trok ka bahe laket yunusnyang regi doktor kiwan supaya nabar femshek we pu we snyang de lada femshek we pu we snyang menta benar dengan keswan keluar kawana jingma ya ka jela jungi berkowe kamtam ki pai ba ki bai bam do snyang mo ha ka state jungi berkowe ni snyang bodan ni supply berkowe ke jela de lada supply berkowe ke jela kem da tes we pu we snyang hato yo de snyang bodan ni kenu jingpang ham gini isi jingpang snyang ki khala ki dan Telada kentas bayu news nyang lese tu ki breg babam dus nyang ladan kuno kuno gijingpang mono bansim gijingkle tena kalyang kaseng hing la pun khre ro wada kane gijingtho kade bangla pun khre chau veterinary minister belong ru deputy chief minister juga jala ko jungi ngila pun khre ro kane gijingtho bang ni kindo bang ya bandawa bagade bendon ke animal siget hari boy na ya bro kimrat om tang us nyang re bro kimrat nomor bele kila shurung lailan se jala jungi kum hampir ni hat Kumestis kenapa kisnyang ke baklem tes suruh, ke baklem cek veterinary officer, baklem cek ke doktor, baklem cek la supply segi jela ke jungi. Jadi nak takadau ngiwan nang ni inspection, kenang bag government kan UI, nak kerpada ke DC reboy, ye ki DVO ma district veterinary officer bikin simkia, halor berde bikin ke mar ke bapoy nabar, namar beli konra ke jingma ke jela ke jungi. Tena kalyang kaseng hi mardor ni saya kundu ya veterinary minister banyakren sani bah halor berde bikin ke kam. Namar beli kisnyang ke bayap ro kibon hapo kali ni kisnyang gidon ke bayap hoy kimbret kumarang ni andre ke bama kalong bayo kisnyang yap ro syaot tumban ndala dia kata kada gijingma ka bakrao tena galang jingi gimdan e sibon ai bakam kenya sikman ndang ilai kundu yu minister in charge of veterinary in saya penbej